Iyang kay pun pan kupuran sama tail kot la palap. Sakaratan kay pun pun rekso an pun peyu. Waula pan kupuran isanan kan. Waun kilikan tanalang kan onan kaniyaikan. Waun kila palap koros and national government o la palap koros and pun pe state government. Melel waun ki president and puin na papali o son kawit and mumotso and pun pe. Ay tungal wow ong rey saulang and pun pe koros. Iman patuan luka kupur koros. Ong nan sapun matail wasan kawit o oralap and ansukset. Wasan kawit pansansal sang nan lepin patak iralaut reisak silu retuk reisak riau del reisak lemau o iban patuan watak. Masani rong papa pemasotra I kesotra pan mie. Nianson nono pan lekay lapalar kapan kasapal kalangan o. Melel kupurokong wewe o lamalam mau mapukat makonang kan painta ake ter netkila puiki reme non kasampal. Semen mapung men pan paraparan kakak suwoi ki nom putak larukong. Kiyang semem o inom karapan arapan suwoi ki nuk ituan ompan kaparanta inom. Sapul matay loralap enan suwot masani suwoi ki siri mamau. Ni oralap o motamot kitail sirikan pan kanayang nono o papa po irama karayang katail amia chang ni kalangan kot. Ansu koros katail anane and rong kawait hong katail sirikan. Lamalam mau anane and chansal sang katail sirikan ni ansu koros. Samen kin paraparan ki siriman mepung o lalakong. Sirimamen kin kaparanta nono o papa ira erkin susuwaike. Nono o papa terpa manokela. Mesirikan kitail kowa kiyang kot. Kitail pan kinanane en kapingong kot mas hap kapingong sapul matail tatai tungal kowa kan. Imet sakaratora lap may kakpatuan walian kiti riyay wan paranan pun pe o sawasya kitail saulangkan may isang kapurahan mo. Arere tungal sakarata o ngay wan paran Etler Joseph, senior pastor and mumotson taman. Kalangan ng kupur koros.